Pred 3 rokami do našej žemi, do Ostrimskej Mitrovici, prišla perša jedna, a potom do gospodincov i druga inozemna kompanija za prerobok i otkup kornišonov, co bardzo napredzelo zahradkarstvo, okreme produkcije ohurkov u nas. Glavna pričina prihodzenja njemeckih firmi do Srbiji že bi organizovala produkciju i zbiranje kornišonov za našo firmi u Njemečkej. Tota pripovedka je interesantna pre dva pričini. Ponukame sotrudnictvo i velikim profesijnim produkovateljom i malim gazdovstvom. Ponukame im zagarantovani ceni i otkup šitskih kornišonov. Druhe, finansujeme im produkciju, obezpečujeme repromaterijal, ktorý placa za poručenu robu. Maju i neprerivnu potrimovku agronomskog timu, co bar zvažne. Tota firma ma dvoch produkovateljov na veliko. Branko Ostić z Manđelosu, jeden z njih. Ma 12 hektari kornišoni, 4 platformi za oberanje, ktorý mu obezpečila firma, a on obezpečil 120 robotníkov za njih, ktorí privedol zo juhu Srbiji i ktorí tu ostavajú celú sezonu. Ще ще намагаме пооберати першу класу, ту найвекші заробок. Але, наприклад, вчора предіждж був шлебодний день, та огурки барже виросли. Прето нешка і jutре мушиме понагляд і пооберати шицькі плоди, żeby остали лєм мали. То каждодньове обеговання з часом. У tej файті продукції невиводливе випродуковати лєм першу класу, та ще прето рушаме у главним у štrednjih класах. Počatok tohoročnej sezóny bol bar živný, presada nenapredovala. Tato rok bude kus podljejší od prešlого. Sezona kornišonov od 10-15 dní má bude zakončena i vec produkovatelja bude točno znati po odbivanju šitskih dlustvom i bavljaskov, keľo na iste zarobljeno.